результат не бирнаем кыйла шуна көрө мында көрүп кетти биналарды. ненде мынанда тур карьер ачыла сокмардын тиги ягында анда и мынау 20-нчы гасырда 1909 мынау өзөс не боюнча санау боюнча 11 мәчиттин 9-нчы Анда фото чыгарат бул манарашты. Прожекторлар яктырта. басыл мынанда давай. Вот, Анын кадайгы окачларын ныктуу буламызың? Манечиклер кайда? Ну, ничегинде. Таснайында, ну, ясыйды. Булары бите турган, айкыртында. Или обработка керин. Обработка белән инде. Бора йылган. Мына кызык салынган аста подвал, астында столовыйлар, Шыртып биш яңадан топ шушынга китерге керек. Яңартырга. Только современный уже просто калдырып булмый моны. Түбәсе кыйылып утыра. Түбәсе кыйылмаса калдырыр. Зак боюнча мында школа-интернат булып, бул нетил өзүнө каралмаган. И калдырган суу кирип отура. Суу кирип отурганда эми бузулган. Мен мына алабызбы жокпу, сакый алабызбы жокпу, мына экспертизалар чакыртып биз мына шайтар Üzet şunu sağlam olmaydı. Üzet şunu sağlam olmaydı. Yok sağlam уже экспертиза жасады, экспертизаны уже кетирди бекен результатын. Яңадан шушундай менен мындай репсинаны эметеп карасаңыз көрө алмайсызбы? Yok бүгүндө бул. Мына самый главный бина өзү сакланган. Хәзерге мына яңа нелер кыйык булдырдык, мына яңа терезелер, мына Мараттын колунда эми хәзер бүтүн айберне мына дальнейший Айда, вот взяли мында база бар еді. Базаның хужасы Марат исімлі егіт дегенде. Давай ковлап кетеміз дегенде. Мен бірінші образование бойынша. Халилова. Ну, мына мен бірінші образование бойынша политехнический институт. Мен Сирияға бардым, Ига бардым, Турцияға бардым. Мына проект. Бұл өзім не біледі. Мен проект жасаған бойынша, мәжит бойынша жасалған. Айырым не? Оларда Турцияда бүтін нелер